Došao je trenutak da porazgovaramo i sa glumcem Bratislavom Markovićem, koji u ovoj predstavi glumi lik za koji s pravom može da se kaže tiha voda, breg roni. Inače, lik sluge Fabricija. Mene zanima koliko je vama bilo interesantno da gradite taj lik i koliko još mislite da možete da uradite za njega. Pa meni u suštini ja na probama nikad ne igram 100%, kao što reditelji traže, uvek idem s nekom rezervom, tako da kako se približava premijera ja uvek nešto smislim ili u dogovoru sa rediteljem ili sam nešto, da li prihvati ili ne prihvati, ali uvek dodajem da mi bude interesantno meni. Mislim, ovo što ste vidjeli večeras, to su u stvari dva lika. Ima i sluga i Fabricija. Pa je gospodin reditelj to sjedinio. Jeste to, mislim, možda deluje malo rastrzano, ali u suštini ja ne znam publika kako je to prihvatilo, meni odgovara. Ja volim te male uloge, ali da se pamte. I šta mislite, koliko u životu zapravo ima takvih igrača sa klupe koji na kraju donesu pobedu u svom timu? Pa ne znam koliko ima, mislim, ali ima, verovatno, mislim, možda sam nekad i ja bio jedan od tih igrača, s obzirom da me reditelj Fuad zna, moju narav i ponašanje, on zbog toga mi je dao ulogu, to mi je rekao, mislim, da me zna od ranije, pošto je on još 2003. bio ovde, glumili smo zajedno u jednoj predstavi i onda je, kad je počeo da sprema, onda je namenio meni ovu ulogu i zahvalan sam mu, mislim, a sad ti igrači, mislim, sa strane uvek ima, evo ja isto kažem, svi oni oko i Conte i Markizi i Vite, svi oni oko Mirandoline i na kraju Loto, dobitak je moj. Radnja se dešava u Italiji, međutim koliko vi mislite da ima sličnosti sam ovaj komad, odnosno likovi ovog komada sa našim podnebljem, odnosno sa našim narodom? A isto je to svuda i u Italiji, u Francuskoj, u Nemačkoj, u Srbiji, po naročito mislim može ovde, i naši ljudi su vrlo bistri, smišljeni, onda ima sličnosti mnogo.